Pamirsa Presiden sampun nyobiahang upah minimum nasional saninincap wantah 6,5%. Penincapan inucap nenten anut ring pengabdi para buruh ingi punika dasa persen, sangkaning kahanan ekonomi sayan becik antuk pemulihan ekonomi tambis 100%. Ia diastun asa punika Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FSP Parbadung, Slamet Suranto, Rumase Angayu Bagya, antuk panincapan 6,5% inucap, santukan sedurungyane, nincapnyane wantah 3 kantos 4%, napi malih daweg pandemi nenten wenten panincapan. Panincapan inucap manut dane kanton Prasida Ketampanen Becik oleh para buruh kawohin malih antuk upah sektoral pariwisata sane persentaseipun pasti kenincap kalih kantos 3% saking UMK utawi UMP. Manut dane kahanan inucap menados jalan tengah santukan mesaih ring kahanan panglimbak ekonomi nasional miwah inflasi nasional. Panincapan upah minimum puniki sanistaipun Presida nincapang kasukertan para buruh. Dani mapengabdi para pengusaha Presida Becik ngomariang peraturan inucap sinambil nyantosang peraturan anyar indik sistem pengupahan sane anyar nganutin putusan MK. Selamat nunggesang yaning UMK utawi UMP wantah ketentuan upah majeng pekerjawi muda utawi pekari anyar antuk masa kerja uwarse. Yaning sampun lintang ring uwarse nenten dados malih ngawigunayang gaji UMK antuk punika pekerja sani sampun suwe upahipun patut kaanutang ring aturan panincapan upah. Cita Maya Bali Pos nguningayang.